Tekelang Jun Wellborn English Medium School along HSL sila pen HSSL sa Sablang Yunduna Tumapan Karchu. Lumbajong constituency sang kang hidim taron model village along Sorkar ben kirap kawi ajong rong isi thurpak pen PWD to warka salam asai kedeng. Moy sukiling arong along truck ihum kaching thang. News time along pen leveler bon krupi non biar tang ton pen arjoik tha Joy Singh Doloi auditorium hall along Jakhoni phai inkore hini arni BJP asonga tumpen Lumbajong la pen Thansari constituency hinia pharman wikas utsav ke paman mai along pherang kya tuma phan RD ki pp abathak kat news channel apherang ke pen biar ta nang pale Vikas Utsav amai along Hills Area Development Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM Emisia tum chetong dun Labang so amai long BJP asong tumpen Karbi Anglong along rialong pherang kya tum birta kirip duna phan kiduna hut pherang kya dilung phan kangnia dimpen danglok kiduna lang atak kipipe puthak pherang kya tum ningduk pen mai along pen wang etlo la so phit man peng kedo CEM Tuliram Ronghang amitha amat pherang kya tum phan phone pen kachuningri pon padolo La Sopit, Tong Sekot, Perangkia Dilong Tum Cheng YC, Perangkia Tum Pulute Birta Kirip Dunapan, Adimaklong Dovek Nang Jipu Alam Chutan Chimupen, Lam Techerai Ponsi, Non Kebang Jilang Arni Pen Jong si BJP Asong Tum Perangkia Apan, Kebang Kredo Tukok Pulute District Press Club of Karbiang Long Hinpen, BJP Asong Pan Birta Pangdak Pipelopusi, Chadon Sarpen Lam Techerai Ponsi, Lam Rai Tok Bon Detlo. Believers Eastern Church Satgaon Diocese hin Penjakoni phai inkore hini arni Tekelang Jun Wellborn English Medium School along HSL silapet HSSL satlang ki unduna bangphu bang phiatu phan karchumate felicitation ceremony padopon Dikon topon milik pen kache phaim phupon amai along Diocese Secretary Thanghau Dimgala hin pen satlang ki undun kado kawi bang thomkebra isiatuma phan archupon Anpart ning kache pathialam than Mayalong kache tongdun Reverend Father Dikon pen danglok apia poltum pen akang tui angning an kichare dun thek pami chia phan akai kemisen chia phan hirchumi hang pisi ing samjin pen mai pachut ponlo Lumbajong constituency ke Parluang Kang Manja pen kilometer hini an kahilo hidim teron model village along Jakhongni phaing kore hini arni rong isiarat thurpak pen PWD towar kasalaga sai ke deng birta kat news channel sahem pia pherang ke pen birta nang pali Kedam tang suri hini rap pho aningkan Manja hawar along disama kacheleng PWD towar adung hidim teron model village senglo labang so arong piningkanan ke ningkan krege thop arta nang pleng tanglo Lape labang so arong arat atung water ID pen chenglok ke kinang sot alo anta dolaplo bon setami pini arni anta hidim teron model village kachileng PWD towar kahino pen chenglok ongdung Sorkar ben kaching thramu thangnan pipajir bon avelang laso jong hidim teron model village arong arat atung phera ke angno aning kiduk alam the chepaklang Ito lagi Lumbajong constituency Manja pen 2 kilometers hidim teron arong non mili thekbon long lo je ladak Ninkan kan pelone alang tum dak do bon sami pini ane tor mesen pen thengle la si lon alang tum kam klem atum ha arjuponics nang kopi ko se alang tum kam klem ma koson se alang tum tapuson pini ma tang ko la ni do tang Ninkan krepo lo dak do ta ninkan krepo pen ang tum kopi pilo dak sarkar pen ale gelong genon le dinya pen lang non puta tuwar da theklong le ring da theklong le tuwar ka heng non puta Ninkan krepo ka do ta ni tum asin ju theklong so ka je pon punoi ajat punoi ni litum ke non puta ki theklong le Ite la non tum la pini kam ke klem rong si chingru pe si kam klem ni ma tum rong si chingrum pet pen si kam klem lo chin vai et pen si ni tum ke kam klem lo haya kam anta ente ki dam tanon ke lang dam le puriwartan sarkar lo bon sami la puriwartan sarkar pilo nam tum nang lang pon kenon ajat la nang lang pon pe Ente nang tum la kidam tang MSC election hun roton teron ke PPC ke bang election ke campaign PPC nang jekang lo PPC na citak tang ke tawaran tipo boleh non puta tawar ta nang pipe det kijo kasi gemelo nili tumge non puta asin na jitek long le tawar ta ni long le masi lang ta kostopi tawar ta kostopi iso yun ege si pon angka ni koson gari le ranta gari da janglu tipi rat mai thanora lang tum ningkan kon melan ne alang tum dak dolo bon sami piniar ni anta alang tum thang development mate sarkar ban kirap long le lang besar ni tum nang thanun la sinon ni tum arong kamra phan arjupon sa alang tum dak
kopi kisung mapi ya kiboy malang tumben esontonnya lah maju pun kisna nangli darong kamera lo de nangli rong kamera pe nangli kopi pis nang tum sarkar pe pinyar ni kira pilong pon la dak nono make ni tum kira pon thelong le pin lang la nono sarkar bangke lasi ni tum towar rong pulo tang te isi rong pulo te towar la pen mi lang bangke inchunai la pen lang nai sarkar tum ada itu du sarkar ke cari tum la samit pinyar ni an samit lahai kira awar salong elang ni tum 2003 pen ni tum dak establish lo dopang cheng lo pinyan ni tum ni kang kre po an le kai kai lo ba le lo lasi ni tum pudam elote la bang swarat dak don pharo arat ke ni tum sung ipik athe karbi la pen hanso khai la pen kusari pen arleng la bang so hu sini tum si relief pen sini tum handak isi bang hidim town area sorgari amran si bang dak pilot project pil do khali do pusi ni tum hanang ke pek bang sorat ni tum mani ke hemi chulap mani ke muni kichi ke yang adu ahem ri chu kang pen sini tum da isi rong ke seng rupi seng tame non anil tum thirkluk lo ni tum dak botar lista dolap pen ya ta dolap lo woi fis tame aning kan pek tum le bang si tame non son election aprang ke la son bonai ko election dam delote thangnap asin ta ve lasi ni li chuning ri par lo itu ni ki non council ki chari bom atum apha tame ni churo chuning ri churo par lo lasi prabjin pen la hai hui arong along kelang meme arong marang te ki dukisung labang so abdungan ke pepet ji ke humri dai bang sini chuning ri lo lapen tawar sitame lapen te non nang le tum kidam ta election do lo non kilam ta election kidam ta election ta haidet penal tum non ki bang ji non ki dubom ton thero na panel tum pc puje non si nang lang le penal tum ki bang ja por pc ma tum matha po jong si non dam pet pen non puthot ki bang tu election hut jong si la puson rat tum phan apor pen jitu aning parong pen rong ruap phan pen aning pethe pen nong si apong dala puson protang te ili tuma bangke rat cari pet rat sigrum pet pen akor ni tumarong char kali la bang so arong ke hidim teron tu di sama nomor 2 anke karbiarong siki ong karbiarong side dak rong ko rong kep do more than dak 8000 9000 na voter do lasi lahai ara tumge khamkhit hi popusi ratum ongdung arat atum arong tin arat tame non phong bangke aning ki punglo lasi ratum lasi ni thiblo lasi non jitu kebangji ahus tame jong sila posona batai sila poson raraphan kichak pon abatai akama pichunchi pulutangte nilitum rong saru wasatum ta arong ten rong saru wasatum ta itum kichari kichalon apelitum ta yakong do apawardo lasi non bangelitum tame khamkhit tipo alang letum konsil kichari bate konsilong kidu ang hoy kidu atum dele apawar kidu kali nitum rong rup kichari atum tame apawar do lasi rat ke kaki tame theglongwer kusongsi klema kusongsi kidama kupima poke rat tum tame dak theglong chini nasi non tero ton haidet pen batai kon dak ne ke na humrita dak nitum pudang lo te la bangso hidim tan angkang bangke alang linon ien gechob abang hu roton ton bangke dak batai stala so angkang long bangke haidet pen ha bang wepilang bang wepilang hala bangso hut election hut bang election program hut bang hedi camping program hut bang hala dak hilong do hala dipo dolong long dak bang program dolo hala dak playground bonai bala puason bonai pulo bons tame pinyar ta bonai contact de lo lapen alangli hoy election hus tame rong rum nang kilut ke alangli baido nang dun alangli mrs nang dun lan cholo lasi nili suri chuning ri palo election aprang ke chakela poson halo arong tin arupin sitame nitum ange rong ru ke paklar pan towa me lang kadu kawi tame nitum anke langpon po ba claim pon po bosi pulo bons tame non haidet ke pilang non haidet pen api ke bangke nitum thangda theglong le aria theong le lapen thanga ki claim pon asin ave lasi nangla tompa nili media hong klam long kadu kawe arat chingrum pen pini kabang so atwar ke bonai nang tum kadu kawe kithi geding nam phan chunuri ang tung ke lahan lo nang tum phan ka juna tung bangke lasi nangla tum rar phan aning pe thichot marang te rar phan aning pang tang chor bang chongche lasi akam amu bang si theglong nang pusinili chuningri labang so PWD tawar laki manja adung arai ki do arat atum kachiling atawar lapu chot kali di sama hawar ongdung arong arat atum anta labang so tawar pensi cheleng lo jojor chulang lo chari aus baratum kidam ki bang lapen kesu kyu ne hut ason sitami kachepon kachewata labang so tawar pen lo sitami PWD tawar ka hino par pega jaw kachilenga phan pen ana kisung chichak nang rinti lo hidim teron model village angkang kido kadok kawe pen rong ingkora phorat atuma phan pini arni anta sarkar pen kopia thesi kelang ki pangkhria retma
pusi rong aurat atumpen karjupon padu mainte lumbajong constituency ang kangrong rup arluki thangnat kachi thur amuta dengpon peloma pusi rong aurat atumpen karjupon padu thu lasi lumbajong constituency MAC mate EM roton teron lapen manpeng kido karbiang long tunamas council CEM tuliram rong hangatuma phan prapjin pen hidim teron model village lapen disama number 2 hawar kachileng PWD towar kesla ponjek hanrat atumpen pherang kyang no kachunung ripon padu আমাৰ ৰতন তেৰণ ডাঙৰীয়াটো এইটো ইলেকশ্যনৰ আগত আহে আৰু পাছতে নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত যোৱা অহা বহুত অসুবিধা আৰু পিছলি পৰি যায় পৰি কিনি ঘৰত ঘূৰি আহে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে এনেকুৱা অসুবিধা আমাৰ চলি আছে বহুত অসুবিধা চলি আছে ঘৰ কিমান বছৰ থকা হৈ গ'ল আপোনালোকে আমাৰ 2004 মাজৰ পৰা আমি ইয়াত চলাই আছোঁ ডাঙৰ কথাটো দি যায় পানী দিব এই ৰাস্তা দিব আৰু কাৰেণ্ট দিব ৰিংকুৱা দিব এইবিলাক ডাঙৰ কথা কৈ যায় আৰু এতিয়া আমাৰ এতিয়া কাৰেণ্টো নাই এই ৰাস্তাও অসুবিধা আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে ৰাস্তাৰ অসুবিধা আমি হস্পিটেললৈকে যাই নাপায় ঘূৰি আহিব লগা হয় এনেকুৱা বহুত অসুবিধা আমাৰ Normalam sopor phan bir tamu interponik sina As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in arts and science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both arts and science stream. For more details, please step in Kanak Klata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Sankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8638735290 or 8011979888. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj,
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Telua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pibutal birtalong bang tulon. Non hedjong bukajan eli ki parlo 21 number borjan MEC constituency angkang moisu kiling along ihum LP track number NL05G 0707 kaching thang birta card news channel along ananterang pen birta nang pali. Dilai pen sarhiajan adak kasilam bom DDS road non anki ketang et nang jia towar. Sai kang lena jok la so towar along truck kaching thanga chot kali. Kedam tang penaan arni peta huma gari ching thang nanglo. Habit ram solong non kaching thang long a truck ki jangan di malong te bok terai thang abar sai kawedet pena potsi. Nini an so selo la so truck ki jangan di malong donang koklo. La so towar ki tang terek la ki adai kido. Karbiang long Autonomous Council CEM EM MEC tu penan part of BWD sai kama tu masap ta adim kacelang dunte dana potsi la pusonang thek nang manlo. La siki ong tung aralatum ke jong ki BJP parivartona sarkar tum difu pen hangren kacelang adet ke chokche. Bukajan eliang kangalong tak kilang pangbar ponda kinang software selampi ponasonte messenger pusi ningje prai. Duar amla ke parlo punja borpathar aradapan hiji sai kachuti ki jiaphan panong si am tereng athak am karlo alangro irrigation sai campaign teng ponsi pipeline kasalam pabeng hoya jok digisira hawar along ki doralatum kapheri memia puthak jakoni pai inkora hini arni card news channel sai hemalong birta nangle. Surhini la trok aningkan irrigation pipeline ke pang nipon pang chenglo bon seta me pini ani anta patang te si ahirang bikrai lu pusi hadak ke do aratum pen nang pachini dun labang so asa along contractor amen manai teron pila pen sub contractor anukul saha helo pusi hadak ahawar long ke do mate dikisir aratum pen than pachini lasi madu contractor seta me bang so asa nang cheklem ke patang jia phan kachunung ripon padu athema pipeline ke salam pon la ke dikisir arong angbong amar se ahile kihul lapen asa abang ke patang te bikok ajoksi Kaphere meme nang dukoklo labang so hilik kharnuk mitar nar kepen kep ando lazi lason rong ang bong along hilik ki dukok ki chokche lapen bangso adim along munile kludam chok lute rengun edeji lazi bangso asaya puthak puthot ke patang jiaphan Karbiang lo Autonomous Council kachari pon ke theke ding atum pen bangso a pipe island ke sai lampon a contractor aphan prapjin pen ka se lampon ke patang jiaphan digisir ahwara rong asarthe atum sodak pen kachunung ripon pado lapen bangso asai ke patangji kalisi ke bang tang alang pong anta along ka preksik ponti elu puta hadak ke do aratum pen pherang ke atum ka humidam hut nang pachini dun tumang ki pui bang la pulo te a contractor komado ne ni tumang dal anchine na te lang tumet teng bang ke nikan phos selo ada karlo aroy adem teng pen nonan la so dem teng pen la so alang roy irrigation ke ponji pu bangke borthar punja borthar se pale i pulo te la so punja borthar pale i pula so rong ada ka jo hihut pon irrigation ang thek dokok athema dak karnuk ing tu ring dokok la se bi wo phak okol la data ali munera phanthak ka fere pondu munit hijanda usomar tum ki jui ahura son pine dong piphu pe phla dokok la se sodak pe la so irrigation bang ke pachun pon phansi hitum kon dak digisir be rong ben same kuthot nil tum akethi MLA tumhan CM tumhan atum ban an baname hitum la so alam patang pon phansi nil tum na chuning rilo la pen prabjin be la so a contractor ban kene pon phansi na tumhan ta chuning rilo Biota bangkila pansikang ton moniglo domitang me kardon.